الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga palanggungan hakama Islam, alhamdulillah. Jadi na isabkato taniyo in waktu rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin waktu halkaan na to marayaw. Karena doon ha waktu ini aun waktu laung ta in kimangi dumayaw in asal da marayaw magsusungin dayaw in pagbisarahan ta waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amuna in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na sin syariah syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wayron pagduwarwa timagna in syara' pagyanon syara' sin agama Islam in asalan niya nagpuunan dain hapamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo na in syara' kahinapusan amoy namukuhi singkatan syara' na kauna na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hataas sin langit. Syara' amo na namukuhi singkatan syara' biya ni sinagi at isin namukuhi wayron na syara' gumawa mapuas lang hasara kahinapusan amo na India simpamu na itong Muhammad sallallahu alaihi wasallam di makanin sara ini halawom sin kauhaan tagtong katahon amo na injaman waktu sin pagdaak sin Allah ta'ala hapamu na itong Muhammad sallallahu alaihi wasallam timagna daing hapangumulan niya kapatantahon sampai timubtob in pangumulan niya kanuman tagtutahon amo na ini binin nakita niyo sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na injaman waktu sin pamu na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagtawagon sin sila amoy in ulama sing kita niyo asrut tashri amo na in waktu sin paghinang sin sara atawa waktu na sin pagpatarang sin sara dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yato biitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin haamuin po unan sara kiabutangan niya ang Quran mahamulya kaya lukis hajaman sin ini Abu Bakar Siddiq sampai timaod hajaman sin Utsman ibni Affan radhiyallahu anhuma. Biita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Iban lang niya uno-uno na. In napatarang maun kaniyo sin Rasul daak sin Allah subhanahu wa ta'ala kawaan niyo. Uno yung pagyano nini amin napatarang ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun na yung sara sin Allah subhanahu wa ta'ala guwa daing halam sin Quran labay pagpatarang daing ha amin hadis atau sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena impagyanun sunnah amuin tarika atau dahanan bang biadin kaagi
pagpatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu pantahu. Na bangaon deng ha mga pianglangan niya kanyo, ang panyo na hinang nahundungan niyo na. Ayaw na kamo magpasong sin hinang niyo karna inyan kataan, nagsulang na iman sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipagpahuot sin panay ma'nato, haparman niya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Abon na Ronaldo din kaaunan, sindak sin Allah ta'ala maun kaniyo, amuin uupihan sa rayaw-rayaw, atawa sa rayaw-rayaw uupihan din ha mga kakahinang tungod paparkala pag-agama. Mataod din ha mga ayat alam sing Quran manunjo kipaamuin suway hadya kita, amuin tumaytay hatiranan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna bang kita nakataytay ring harugaing daan, bukod ding hatiranan sin pamuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tanto na sadyain katan kakahinang nato di tayo maunsintuhan na to Rabbul Alamin. But in siya, amarahu an yuballiga ma unzila ilay. Naraak in Rasul sallallahu alaihi wasallam magpasampay, magpaabot, maun pa ini kamanusyaan in uno-uno na napanaog sin Allah ta'ala maun kanila, hati niya muna hipatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya wayroon magtungga kalihinang bang ibadat pagsambahayang na sibo in amuin ini kakahinang singkatantan, wayroon man jari magsulang saling doon hayan. Bangaon pagsulang saling, tanto sadya, aon naroonhan nakasud dahing hamanga katanaman si manusia, na tanto bang katanaman si manusia in, pagpajatusin hinangyan, nasuwe amin manusia, laong tanag katanaman kanya in, dimihil, karayawan paamin nakahinang kanya. Narangin niya on katantan bat labay ring harak sin Allah ta'ala pamun ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wayroon pagduwarwa in katan hinang nato kimukugdan doon haamuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In katarangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way siya naka ini palabi-labi sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, way siya nakaganap, way siya nakaragdag. Biyita sin Allah ta'ala suratul Ma'idah ayat kanuman tagpito, haparman sin Allah ta'ala, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilay min rabbika, wa in lam taf'al fama ballaghta risaltah. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya kau ra'ak, ya kau rasul, pasampayan in unong-una na napanaog maun kay musin Allah subhanahu wa ta'ala, harap maun pamano siya mong hipasampay. Na bang inyan wala mo piyasampay, na tanto na sadya wala kau nakapasampay. Wallahu ya'simuka minan nas. Biyita doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya wallahu ya'simuka minan nas, in ikaw halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin haamuin laong ta kanian ataw laong ta dahin ha mga kasatuan hinangon si mano si harap kay mo. Hati niya wayron mudarat dumatong kay mo, Allahu ta'ala in mag ini jaga haamuin diaak niya. Bihan yan. Hati niya wayron na pagkalukalo,
iwanway na pagduwarua, hatat kalain Allahu Ta'ala nang daaki haipon niya, tanto sadya rin niya pasaran, hindi ak niya. Amin, madto na sadya, haamuin, isa-isa niya, wayroon na lang tatatabangan din Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ay nitiyanto sin Allah ta'ala, wallahu ya'asimu kaminan nas. Nalbunaltod in Allah subhanahu wa ta'ala, jagahan kau, sarta di kau mabinsana, dahing haamin kakahinang sin kajilakaan si manusia, harap kayo. Nasa babiyad to, in jagahan mo hadyaroon haon, amin magpaingat, magpasampay, sinuno-uno na piyangdakan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ting kamaksuran niya. Bihan, na, wallahu la yahdil qawmal kafirin. Manunjo ki paingkatan tan sumagga hapang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga sila nagkupor na patuhan Rabbul Alamin. At niya, in kamaksuran niya, bang hadyain Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nagpasampay, at tawain siya uno yaon karena sinluman niya hamano siya, at tawa yaon dahing mga panghalga ni hamano siya, wala niya piyasampay, at tawa luman niya ring hamano siya, na tanto sadyain siya way nakapasampay. Na hati niya lang sinallahu ta'ala pasampayan. In piyangdaakan ko kay mo. Amad to. Na hati niya bang niya wala piyasampay, lahalat bihi uqubatu rabbi. Tanto makananam siya sin, amuin kabinsanaan dahing hatuhan ni Rabbul Alamin. Biyad to. Kanalong niya roon, haayat hikarwa, suratu Al-Haqqah, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil, la'akadna minhu bil-yamin, thumma laqata'na minhu al-watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Biyada sin Allah ta'ala, Suratul Haqqah, iniway lang niya pagkalo-kalo, amuin hikmat din ha Allah subhanahu wa ta'ala, hapagdaak niya, haraak niya, amuin hangkan niya riyaak kaya ingatan niya inyaon, di siya timipo haamin ng daak kaniya. Amo na yung pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di siya magpalabi-labi, uno-uno na sadya yung piyangdakan kaniya, amo hadjayad tuin, hipasampay niya, di siya gumanap, di siya dumagdag. Amo tuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena, bang siya rin magdag atawa gimanap kaniya, biyata sin Allah Ta'ala, asumuno ayat, la'akadna minhu bil yamin. Na, thumma laqata'na minhu al-watin. Biyata doon haon, bang siya, hati niya, doon haon, biya mga nagpikilan, hapikilan niya, kung miya kada aming kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, at awasimulang siya patuhan Rabbul Alamin, laong sinallahu ta'ala, la'akadna minhu bil yamin. Hati niya, hilabay siya ring haamuin, kusog gaos sinallahu subhanahu wa ta'ala rang harapit niya patuho. Hati niya, binsanaon niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin paminsana, bukun ula-ula. Karena intanda niya, riyan na paninayat, summalakata na minhul watin. Salta lang niya, bugtuon na mo tuon. Inugat dakula amin sugpat pabigijantong niya. Hati niya, manunjo kay bang inugat ini nabugto, wayroon mintad dara imano siya lang tamuklas in kabuhi daing hajasad niya. Amo yan mga katautay manghuran haagama Islam. Nasa ba ito, in pagkaradyaan pag-agama bihad tura isab, in hisiyusyo in simingod ha Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala pagpasampay
di siya manjari magpasaula-ula gumanap, di siya manjari magpasaula-ula dumagdag, sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan na makaiyan kita uno-uno na sadya na paratong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon na hadya kita niyo ini himinang launta atawa simingod kaniya ha mga kataan na pasampay niya, karna inyaon way na pagkalukalo, kimugdan na yaon katantan karna siya in nagpatarang sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan katantan hati niya maksud in sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, hilabay haraak niya muna-muna hasupaya doon haon-haon kakitaan sin simingod bang biya din yung panghinang kani. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Iban lang niya napyanaog na mukmaon kaniya hati niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan panumtum patuhan hati niya ingkatan pag-ibadat ini panumtum sing kita harap patuhan Rabbul Alamin intanda sim pagpanumtum pa Allah Ta'ala piag ang gautaan tayo uno-uno piang dakan kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Atin niya, di iyaon marasin himumungan sadya, buat malaingkan, marain ojot pamaranan himibal, magtunay sin piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakay na po san sinayat lang niya sirulaya, wala allahum yatafakkarun. Kalukaluraman, mga sila makapamikil, amin mausal nila in pikilan nila nikmat dirihilan sin Allah Ta'ala kanila. Sa babang na to di mapakay in pikilan na to iban sinakal na to dunhan amoy in pagaron hasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala na tanto sa jamuklas kita ni urang ha tiranan amoy in liabayan simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayat وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Suratun Nahl. Na'law sin Allah Ta'ala, way kami nagpanaugmaon kay musing kitab, buat malaingkan hipatarang mo kanila. Amuin doon haparkala, piag salisihan nila. Piag sulang salingan nila. Wala sila nakapag-agad. Hati niya hipatarang Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya makapag-agad katantan magsamasibu in paghinang kaniya. Nabang wala nakipangdakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tanto na sadya. Wayrong kapusan hinangon in hinang wala kipangdakan. Bihan. Damikian bihan na uno-unong isabihan hanggang wala nakapanglangin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa wala di matuhajaman niya. Na uno-unong hinang wala di matuhajaman niya na wayroon siya naraakmang lang. Sabi ito wala inyan di matu biading kaki niya mang lang sin wala di matuhajaman niya. Na inyan in makatay da kaniya in tao taga pikilan in tao taga akal amuray mga sila siyud sin pag-iman in bigi jantong nila. Hati niya yaon in adlaw akhirat tatap hapangatayan nila, yaonin Allah Ta'ala tatap hapangatayan nila, yaonin sara sin Tuhan Rabbul Alamin tatap halom sin pangatayan nila. Amo yan mga ini kakasiha ini tiranan. Nabihan lang niya, hakada a'addallahu rasulahu lil qiyami bi'aba'i risalati. Bihan lang niya in pagtagama. Sinallahu ta'ala haraak niya bang biadin siya magdarungan. Biadin siya maninduganan. Sin pagpasampay sinakama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uus ampan niya dia aking manusia. Tumma amaran nasu bita'ati. Mahuli dia akne manusia papagtaatun ha Rasulullah. At isimpagyanon pagtaat, amuin himinang kau sin uno-uno na piatarang sin Rasulullah. Karena bang niya wala
napatarang, dugaing manusia in nagpatarang, dito kaw nagtaat haamuin manusia, ini singuran mo yadto. Nabukod siya rin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang siya bukod din Rasul sallallahu alaihi wasallam, impagtawag kaniya mga katautay manghuran, syirik. Inhati sin syirik, piya pagsaw mo indakan sin Allahu Ta'ala labay rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin kakahinang labay hataurugaing bukod daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo sayan, misan pa inang daak kay mo, laung ta in narangkat in taod sin ini doctoral degree niya nang hindu kay mo hatat kala inyaon bukon labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam way kapus pa iddahan mo singuran in hinang yaon sabab di ka makadauhat kasanangan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanya ini pa-out laum sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, ya ayyuhalladhina amanu atiullah. Ya kamu mga nagpaparat saya, pagtaat kamu pa Allah ta'ala. Wa rasulih. Hati niya, pagtaat kamu pa Allah ta'ala, iban sindak niya. Kita kau yan. Bukun laum tadi mamarahido na dya Allah ta'ala, karena bang harapan dya patuhan Rabbul Alamin, biya din kaingat mo himinang sinwala mo in Allah Ta'ala nara nagbay mata. Hangkan na siya nagdaak mo kundi nga mga malaikat, nagdaak sa ring nga manusia, biya da kato niyo, magtug magbati, biya da kato taniyo, magkaon maginom, biya da kato taniyo, maglag kabuhianan, bihad to hati niya way piagbidaan. Tumakawain Rasul, how no siya nakabidda? Dia aksin Allah Ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam pabaitaan ni manusia kul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya inagin niya baita isila ya Muhammad in aku ini laong biada kanyo manusia hati niya magtug magbati paglaulon paghapuson iban maghali-halira isab ini biadasin kahalan singkatan manusia amura ko maning piagbidaan in siya kaya panaugan wahi naamo na in wahi yaunin amuin dusturo sin agama Islam hati niya amo na yaunin sara in pagpakay sin sara laway reng hasud na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hagkad na, di tuod jarihon sin Allahu Ta'ala inhinang amin bukon labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam kakahinang napatarang ni. Naimbiyata doon, la'allahum yatafakkarun, kalu-kaluramaan sila makapamikil. Biha. Artinya, makapamikil hauno, parkala piagsalaluhan nila, parkala wala nila piagakaran, parkala amuin naon ha antara niya in pagsulang mangking sing kakahinang nila hababaw sing gumini, tungod paparkala pag-agama. Kana inyan katantan, hisiyo-siyo mabaya dumauhat sinhidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kana bangkaw miyagad, hatiranan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may pagdua-dua, hidayatan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta panaugan rahmat lasa kasi sin Allah ta'ala yung mga sila bariman. Bihan yan. Na bangkaw nagduarua na hariyara sin Rasulullah. Pag yanon nagduarua, himinang kau sindaakan sin Rasul, himinang kau sindaakan duga ingdeng Rasul, ini kau yan nagduarwa na. Sabab nakasud na kau pasirik. Nalong sin Allah Ta'ala, ayat. Pagpatumtum ka to taniyo, wa may yusakikir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, wa yattabi ghaira sabilul mu'minin, nuwallihi ma tawalla, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Isiyo-siyulong niya in nagduwa-ruwa. Sin piang daakan, sin daak sin Allah Ta'ala. Pamuna to
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Wa may yushaqik hati niya nagduwarwa, nagsak. Impiyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang wala mo na iurol, himinang ka simbukon piyang daakan niya, na ikaw yan nagsak na. Insa kaulawla, India akan sin Rasulullah, kulang. Hangkan na kau madtupa amin niya to, karena amo at makapadyukop sinamal mo. Na ini kau yan nagduwarwa na. Ini kau yan nagsak na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yusakikir Rasul, isiyo-siyo in nagduwarwa ray nga amin diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, ubos simingod siya kakahinang si mga sila bukon bariman. May tato imyan bukon bariman. Karena amin hinang bukon labay ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakupuran niyan dakula. Hati ni tao kafir ini agaran mo. Nagtaat kau ha Rasul sarta nagtataat day sab kau ha kafir. Na inyan di tay maun sinallahu ta'ala inamal sinambok manusia. Bihan in palabay niya hapag ini hinangsin pagtunay sin daakan sinallahu ta'ala ron kaniya. Naamod to. Na ya ayyuhalladhina amanu atiullah, pagtaat kamu pa Allah wa rasulah, wala tawallaw anhu antum tasma'un. Iban ayaw kamu manaykod daing kaniya. Nakita kamu yan? Manaykod. Hati ni pagyanon na naykod, amuin nagduwarwa ring haraakan sinallahu ta'ala labay ring harasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan sayan. Tawallaw anhu wa antum tasma'un. Amuin lang niya, manaikod ko rin doon sinyaw, di urong ugmuin, kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Quran, in puunan niya, daing hatuhan, Rasulullah in nagkabtangan marikato tanyo. Angkan na yan, hinduan sin Jibril papagbasahon na supaya, mabasa niya isang marikato tanyo. Iban na sinsunna niya, amunin hadis niya, daing halapal. Laung ta Rasulullah insal naglapal kaniya, marikato taniyo, mga katutemuran, hakama Islam. Sabab bang kau nagtaat na pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya kau sin nakapagtaat na pa Allah Ta'ala. Yari raisab damikyan, biya may takato suratul Ahzab, ayat 3 tagunum. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Isiyo-siyo na in nakapagtaat para aksin Allah Ta'ala. Hati niya pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah, biyain sa kaula-ula nakapagtaat na isab niya siya pa Allah Ta'ala. Wa man tawalla, fama arsalnaka alaihim hafidha. Na isiyo-siyo manaykod, dahil hapagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya na naikod day sa simpagtaat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, na alawang sintuhan na to Rabbul Alamin, wa ma arsalnaka alaihim hafidha, wala na kau naraak sintuhan, mag-ayupot kanila, iniurol madtumanto kanila, maghupo-hupo kanila. Bihan, way napakaradyaan mo runan, wa ma alayka illal balag. In ikaw, pasampay na sadya, uno-uno na sadyain, inipyang daakan kay masin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan doon haon, way na pagpi na to, tatkala timarang na in, sara sin Allah ta'ala. Hati sin timarang na, way na in, sara na kauna. Napasaw na, kaya tayong babawan na sin sara di arasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya Quran, mahamul yan, nakatayong babaw na rin katansara, na wayroon na parkala si mga sara na kaunay at tubat, hinangunta naman dalil. Amin imian kita, doonhan, may takaw naghinangsin yan. Ay, long niya, nagdua ahimu sa simanggain Harun. Bihan. Ina to parkala, sin sila wayroon na yan doon ha, jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan. Nasabihan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kato suratul Ahzab ayat 3 tagunum, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin
idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Na hisiyo-siyo ing kaaunan sim mga sila mu'min usog, iban sim mga mu'min babae, apabila laung ta utas na in titasin Allahu Ta'ala, iban sin daak niya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hauno-uno na pang piyang daakan, hati ni napatarang na piyang daakan, sin Allahu Ta'ala labay ring haraak niya amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Amin aun palong takapatot sin mu'min usog iban babae magpi sing kabayaan niya piun. Hatat kala timarang na insara, doon na jakaw amin sara timarang niya un. Ay nakaw umatikat lumag dugaing ini pakaradyaan singuran mo hatungod pag-aagama. Mahita sabab bangkaw lumag parugaing inikaw nagmaksiyat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari damikian gyanapan wa may ya'sillaha wa rasulah na hisilong ni nagmaksiyat pa Allah ta'ala ibandak niya. Imana niya bangkaw timangkiring minig dahing haamin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala kaw nagtaat kaniya, wala da kaw nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, inikaw nagmaksiyat na pa Allah ta'ala ibandak niya, na in ikaw yan, bunal-bunal to, nalaong nakausin, laong balkala-kalaan, laong matarang matampal, wayroon na laong ta, doon haan, hikalikawan mo rin to hadlaw ka na, inyan katantan magbing na kay muin, uno-uno na, ini sasanggop-sanggopan sin Allahu Ta'ala mga sumulang kanyariya dunya ini, hadlaw akhirat, wayroon na mahinang sinambuk ipon, hasababyan tumamikilan kita niyo marayaw, hasababyan tumagtakaakal kita niyo marayaw, hasababyan to ayaran na to yung pag-iman na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaran na to yung pag-agad na to hasara sintuhan labay ring harasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya wayroon puklas sinamal ibadat na to, nabang siya wayroon na puklas, in pagtawag kaniya amon in pagtawagon amal salih. Hati niya in amal salih, amin wayroon tamaktauktok, amal wayroon salla niya, kimukugdan katan, amod ting kakuyakan sin Allahu Ta'ala, daing haipon niya, bang siya tumunay simpiang daakan niya, paipon niya, amod ting batukon na to, kabuhin na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kita niyo magkasannangan, dan di halaw man sing gumini, labi luba na to, dito haadlaw ka na, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.